Kumare Sande yona district yisingire twiro mu bikwekweto byo kukwata abashoma b'amatungo kandi ekiro kya busheshanu bibere izoba abantu bana bakwatwa aba baba binente eiba abantu batwara mu motoka ya Wish registration number UBG rukaga mukaga Q kandi enteji netekatekwa kubeyibirwe omuru Nyakabirizi omuru Bushenyi district. Maka Erinde yes ori wange mbaraka ente wagiye ambanye takwita wagiye higa nagiye Nyakabirizi konka twatwinoho DPC yashaheje nisha mwenda almost twashanga binente ya frige yanyu entemwe mukananisha ba police nkuko yabikora egumze bone kutukora umurumogo Adembi kweto byafe jetwala bidemo toka UBG rukaga mukaga Q jetwatebereza okubanga ine ebintu ebirimu ebikyama twagigoberede mpaka we twagikutte era twagenze okikebera ng'erimu ente enzibe emmotoka eno yabadde vugibonvuka kubayita mako okuvekatete mu mbalala era ng'erimu n'abavubuka abalala bana betwasobodde okubeera nga tukwata. Kurujira mdumizi wa polisi Isingiro obushuma bw'amatungo buri munongo mu district za Mbarara Isingiro Shema Bushenyi hamwe na Ntungamo. Ekibinja kino kirimu abantu nga 15 era nga tusobodde okubeera nga tubeera nabo tubakutte okuva mu bitundu ebyenjawulo era nga bo batunuulidde wanga bo babuuzizza bakulaga nti babadde bakolera mu Isingiro bakolera mu Mbarara bakolera mu Ntungamo bakolera mu Lwampala bakolera mu Shema bakolera mu Bushenyi n'ebitundu ebirala. Nkashaze ngabenatira kuletera shaze kwa benatire tiwo gitwaranga akanyibo ente yanje biro 17 kwa mwenda ati twaje Isingiro rizo wa manyoti information wa bitungo information ari umutaka kutura Isingiro mukashishe no wanteresi mungarente bakwasira Isingiro koje ukagireba akanaze kugireba mashanga ente niyeje Abatura bashaba polisi kugumiza mune bikwekweto ebi kandi DPC Isingiro yashaba koti ngo baguma baba habashuma b'amatungo babahe bonerezo ebashemerire twatira abashuma nka bakutubira amatungo nyona mbwe cyandenga kureba nkete ryo muisi ente kwingana ya Frisian tinga kirebaga ekibunza kubasibe tulina tubona twali twabatwala koda mu koti bagenda mu koti ne basavinga ebibonezo byabwe abasavinga omwaka basavinga emyezi bona ne bavayo ne batandika okudda mu zebwe n'olwekyo nkubiriza judiciary okubeera nga abantu bane bokubonereza ebikakali basobola okubeera nga bayiga kuba buli obawo obubonerezo obutini myezi 5 myezi 6 mwaka bwe bakomawo baddamu ekyo kyennyini kyabadde bakola. Kote tuyamba abantu abo bagumye munda mbwenu bareke kutegana tukubyama manyi Gasha kwa Ruth Nuwamanya.